KRISTIAN VANRAM KAWNG the PILGRIM race ilongai thang Thuhmahruai John Buniana KRISTIAN VANRAM KAWNG thuziek tu hi Bedford kianga Elstow khua kumsang ka jaruk sumhi pariat khan alompianga July huna chuan anrama susulna apun lunna sa ema kumsang khat za sumko pakua Livel Khan api pu chu Bedford khua an umtrana apa Thomas Buniana chu bel pok thomtu dar chun lam thiam mi ani a anupui chu Margaret Bentley ani stilaya mir thei fate le khazir angchu azir be a skula antira zirle chiar thiam chuna zir be a amai ro chuno pang that chetak ani a an chelo le chicham le gotso le thiam soi thiat arwal bitel singa ama atluk an manglo atei rol ma de chuan lo na thin ur lo thleng tur ngei tu a lo ut chang ania zana mumang lo pui te amang bok thina a chang chun ram huai hobin ama lo du dor to te hian afia a chang le ni nunga thil lo thlenga thil lo tak tak a chunga lo thleng tur ang te kha lo thleng don hian afia alo pate nu chuan aril ru alo sakatial tiala maktaka thi apum pe na te po chuan ama atidang lam chung lova void ni tuya atlahum thela tin Charles pakhatna lalaya mi puile lal pol indona chuan sipaya kumni lai atang ve a Leicester khohwalna tela asantari din pui chu alua an kap tanga athinghal boka kumsang ka jaruk sum li panga a indona chu alo re a John Buniana chu Elstow khua kir le ta a kumsom di pathum ani in nupui saidam le sa khumi tak mai a ming mere chu ania Elstow khua chuan chungku an lo din tran ve ta a ama soidanin an re theidu ne ema choi thleng le thir pian tak nial po an nei lova anupui ero chuan apa thi san le khabu pahi mi mol dana van kong ti le sa khongai sakmi in mandan ti hi achuma chung le khabu chu annu pa chun an chiar dun thuina anupui chuan apa in nundan thing dim taka anun ziate ashwil thuina chung tang chun ril ruwa in sim thadu na tak tak alo nei chan ta a ma se pon langa chok ain chiam thwa a thin lung aladang lam tak tak lova anun dan sual po ala sim chuang lo nakin dawa chuan bible alo chiar tan ve ta a ni khat chu chol ni bo chiat thu sermon angai tha a chadua a ummei mei lai chuan ro rel na lo thing tur chu aril ruwa a khat hle aniang a hlau te em mea vana tangin oin isualte kalsanin vana ikal ange isualte neyen fem muna ikal don ti hian afia misual tak ani chu athinu alo lang hal ura ma se ngaidam le vanrama kaldil chu dailu tukinain fia ril ruha tak chungin in khel turin apal le ta ni khachu Bedford ko thera in pakhat kong kabula hian nu pathum hi an lo ti apua avapan haya pathian thule an thinlunga na atho dan de an lo soi ho ania an ti atang chuan sa ho taka chuan thilhu tak engemo alachan velo ani ti alo hreta an thu soi chu a thei ngai to lova chu ti tang chuan mitong ka hol tak tak apol thin chu ban sanin pathian ngai sangmi te pol atum ve tan ta ani chuti anga Christian thatak tak te akum na atang chuan anun sual boral na kho chu kal sanin lungai na chek du po dai kain cross bula athin lung sual hit phur alo du chiata Christian vanram kongso tu ropui tak pakhat alo ni ta ani kumsang khat jaru sumnga pathuma Bedford khua Pastor John Gifford anen anloin mel khiata chumi kumchun Gifford achuan auxilia baptisma atantira baptist koshana
lomlu alo ni veta a chandam tu alo charta achu midang te po alo fiat tir ve chanta ani athin lunga pathian khongaina le zangaina a fiat chu soilovin om theitalowa thekhiam se chuan ZAWH te lam hil zel mai adu ani athu soi po in mi a hip le a relote a Bedford chevela mitam tak athu soi ngai thaturin an lo pung khom chanta ani ma se hun khir tak mai lo thlengdona asa khu awang na sataka atur lo tul don ta chuti lai vel chuan anu pui meri chuan an fa te palinem chuan an thi sana an fa upaber chu meri ani a middle ani elsto atangin Saint Cuthbert Street anin thon an sonta a kum khat nu chuan an fa te nu tur chu azong leta Elizabeth aneya athang fu hle nge a ani hi alung in tan chung le achu hu po mangai taka in kol tu ani kum sang khat zaruk somnga pangale kum sang khat zaruk somruk in kar chung chuan Bedford chevela chuan thu ashil thina November ni sompani sang khat zaruk somruk chuan Harlington Gula khote samsel antia chu soi turin akala anin khom na turin nei tu pa chuan thil flo aume danbori mai ro uti in akhil ruwa ma St John Union chuan lo lo lan vele a han kan chit mai chu adu ozong lo maya athu soi lai chum police in ron manta a Bedford khotani na an khungta a anu pui chuan a thei to pin ro rel tu te na a chuana turin a beya ma se a lo ting lo kum som pahi lai atanga anu pui chuan ni tin a thei anga thwa in cho a siam saka a panu middle te khan tan ina a han hlan thin atan lai thu chu hitiang hian a jiat engkim pathian kuta ka hlana tanin chung ka lu china pathian chu ka kianga tlati ka hria tunang rengin lali su hi atak tak ani kala hringai lo ti in tanina chuan heng le khabu te hi aziaka fian real log zia khara batong trai KRISTIAN zia khopui thiang lim mithi thole na le khongai na luang liam te hi le khabudang po te do chu tam tak aziak bok kumsang khat zaruk somsari patni a chuan tan in atangin alo chuaka thuhil phalna license adila pe kania om na ko fan chuan an pastor atan an lo thangta a pastor ani atanga kum thum leka athuhil phalna chu an chu saka ama po an man leta a achung chang an ngai tuwa Bedford Bridge tan ina tharuk chung tang turin an ruat leta a chuta atan lai chon ale khabumping thang tak Christian vanram kungzo thu hi alo zia ta ani kumsang khat zaruk somsari pariat kham abuwa chu ania thren hi na Christian anu puile afate kalve thu ero chu kumsang khat zaruk somriat panga kuma abuwa chu ani ve chau adam lain voisom khat lai chut non ani copy nuai khat lai shal ani tanin tanga chu hu chen Bedford khu a pastor ni in kumsom panga rong abola pathian thu hille ziakin anun chu tangkai takin akmang to pani athi ma kum som chu akun thaper ti thei ani ome to fil tu ra som a hlo hle meya London khopuya te Leicester khopuya te po an som thin sa ko zalen na du tu te zinga thin thatak tak ania pakhachu Londona Lord Mayor Sir John Sorter ani khopui liana te thu filin somun hlema se Bedford khuwa ko santan chuan rinom takin athoka August sang khat zaruk sumriat pariat chuan London khuwa thuhil turin akal pa chon thilpui mo takti tur anei awang in reading ato pa John Union ate chen oma tlangwal pakhat reading khuwa apa anen ein hawak meya athin rim chuan tui thara tuma chu tlangwal chuan apa nena ani kar a remna siam turin Union chu angena chu mi ti tur chuan akalani apa chu thei to pinava beya remna po chu asiam theita a chumi hu chuan reading khuwa chuan thu asoya asoi zin sakor chunga chuangin London apan ta a ale khabusi ber manuscript
in thoina pom tla ati chu achu tu te le na pek tu min akenga mer samli set chu thile ro pui tu ya akala a hu sor ne pa athen in abathen chuan dam lo ani to a thlen in pa john stuck with achuan khuma amutira en kol ngal pata pathian ni chuan thu soi tur ani ya ala chaw le chungin atumna chuan ati chaka ogas ni som pakua chuan thisena fin anni lova ti sa du zonga fin anni heklo pathian fin anni so keti chang khan mangin sarmun ro puita asuya in khom ban chuan athlen ina khuma amut le ngal tulta a thole ni chuan akhosik alona tahle meya alo zual zela ogas ni somthum pakhat sang kha zaruk somriat pariat chuan khovel na le tan in femte tuar to lo turin thi na lui alo dai kai ta a acha tuan van in alo thlengta ani athlen impa athrin thata john stuck week an chungko in phumna atana alo reserve ban hill fields a chuan ataksa chu sa takin an salta ani kum somrup chang adama chumi chung chuan le khabu somrup la ya jiaka chung jinga lar ber pathum te chu khongai na luang liamte indau na thiang himte Christian vanram kongzo te hi ani chung pathum jinga lar zo chu Christian vanram kongzo hi ani ama dam lai ngei po in alara ahing khang man le ti kan soi to a athi nu po in athu zirtir adikle angai nom em awangin miten an lo ngai na ta sela mithiam sang te po in an ngai sang em zelani khobel tong chi khang tam taka le lin ania Christian missionary te chuan an kalna apianga an ken dara Bible ti lawa chuan le lin le ti dar zau ber ani tuna chuan tong chi za somli pasari ale ania chung tong zinga tam tak chu John Union na damlaya sa provin a ti an thiet lote ani tun khan hian khobel mun tina nam sang le tong sang tam tak mang te na thu ala soi zelani mizo tunga abu kan ne na po kum samsari aya tam aloni ta khobel dang zela po omma ila mishing hi adang lam thei tak tak lawa chu wangin athu cha hi alhui tak tak thei don lawa thang thar lo dam zel tu te tan po ala poi mo reng ani Christian vanram kongzo the pilgrim grace ilongai thang